Best collection mizo channel clear tu ta chi bai le vek ule mani khan video a siamin karon upload to a China phone application te man khap tura order ti chuak turin India sarkar a thlena ni to a India le China hian boin an nei mek lain lungsi taka an phone application lo man vak vak chu a kongkal lo deuh lo mo ti in mitam takin ngai dan an nei a China phone application mai ni lovin China thil siam hrim lak lu du lo polan oma chung te chuan kong te zo in banner le poster te an tara an rideu lai lai ani kha India mun then khata phei chuan Xi Jinping thalak hal tum khan Kim Jong Un thalak lo hal pol te pon om no kani ma se China product zong dang chat thei zia sang kan ni lowa ama mo jok tu in voile khata kan dan phui vek chuan mi puin kan tuar lu tuk don ani China application ni lo bungratam tak hi India hian China tangina cholut meka heng achok lu te hi voile khata dang chat lovin zoi malak tu mani dante video masalama kan tar lang to ni kha India intelligent te chuan mandewa tang khan China application ho hi an lo ve kwal to a an application siama tangin mi phone a data poimo te China lam hian an ruk thei thu tarlan ani chuai thina ni ram then khat chuan China application hi manan khapna arai to bok rotna rang India sarkar alut truk engchen nge khaptur engchin nge la man thayang ti chu thliar than boi thlak ve takani mi puile sum tam tak ngong thei thilani awangin an chewat lo reng ani hi tin tun hna ya US lam chuan thuruk hai lang angin anin soya Huawei phone chu Chinese military company te en kol le thunun ani thu tarlan ani a ka video masa po khan ka ronda to nge India intelligent te zui lai lo ni boka wang le China le India inkar wang te in application manglo tura thuthluk na hi siam ani ta a Ministry of Electronics and Information Technology Government of India chuan Information Technology Act 69A Rules 2009 changcho in ram himna atana poi thayani awangin China phone application somnga pakwa te chu India ram chunga manan khap don ta ani Sarkar official te chuan he thuthluk na siam tur hian hun rei takan ngai to a heng application te zinga hian rei taklo man to te pon oma mimal thuruk poimo le documents poimo te ruk chhuwa thei ani awangin heng application kan kol reng hi a him lowa ram himna atana poi thei thil ani awangin man khap tura thuthluk na siam mangai ta ni in sarkar official lam chuan an soi ani Ministry of Home Affairs a Indian Cybercrime Coordination Center chuan heng application himlo block tur hian ngen na an lo siam to ani heti lai hian China application man khapani don ta hi opposition party lama tang pon thlop na au o hriat tur om boka Congress leader Ahmed Patel chuan China nen buena kan nei la ya hetiang thutluk na siam hi thil thatakani thule an thlop thu atar langa Union Minister Ravi Shankar Prasad chuan ramle mi pui himnan India hian ma ala ka nga ya mimal tin te data poimo a hum saka nga ya ni chu wangin China application somnga pakwa man khapani don ta ani ti in Twitter a tweet nge ni Central Sarkarin China mobile application somnga pakwa mana khapjinga TikTok share it le WeChat te phei chu ram himna atana himlo thayani wangin khapjinga hian alangsar ber pol an ni nge Ministry of Electronics and Information Technology chuan zona le soiselna tam takadong ngala Android le iOS mangten arukin China application an lamhan thei dan te soilana ni a India en kol lo rampon server atanga alalak lu thei dan te soilana ni bok application zinga man lar deuh pakhat TikTok hi han soi thui deuh hlekila Google Play Store le Apple's App Store atangin TikTok hi voi tluk le ding on ni vel download ani to a TikTok mang tu za som sari panga point panga ten Play Store atangin an download za thi voi tluk le ding on khat point panga lai ni Apple's App Store atanga download hi za som ni pali point panga ani a chu makta duai zali som ko panga point panga ani bok Apple's App Store atanga download hi za som ni pali point panga ni in chu voi makta duai zali som ko panga point panga ti na ni he report hi TikTok nei tu
ByteDance ho thin chhe dan ani a download zongzong hian an hmang vek chuang lawa download zongzong atanga a za ve te hian war takin an hmang thung April li som pathum khan Play Store atanga TikTok download za thi voi tluk le ding on khat atling chi ani TikTok atang hian dollar makta duai zali somnga paruk point pasari sum virvela ommeka iPhone hmangtu App Store atanga download atang hian dollar makta duai zali somthum panga tho chu ani a Play Store atanga hmangten dollar makta duai somni pakhat point palian thok chuak boka China hian TikTok atangin summa lalut hnem bera dollar makta duai zathum somthum pakhat lai la chuakin za somsari pathum point pathum lai an hawani US le Great Britain tin an dota dollar makta duai somriat paruk point panga an thok chuak ve bok India TikTok mangtu an tam ngai to in sum la lut hnem zinga India hi tarlan ani lawa achan chu he apps atanga sum lak lu theina tura phalna an ron pek monetization India a an kalpuina hi ala rei lo wangani December thla kum sang ni som pakwa thleng khan India TikTok mangtu te atangin TikTok hian cheng veibel che somni pathum atanga veibel che somni panga vela la lut to a an sum lak lu hi kum khat chung lekin za somnga la in ron pung thur mai ni India hian mi makta doi zani velin TikTok an khoi me kani engtin nge khapna chuken ko ani don Ministry of Electronics and Information Technology in IT Act 69A manga khapna thu a chuangin Internet Service Provider lama heng application te hi block turangin na thon ani dona ma se sarkarin application mana khap ho zinga internet manglo po a khoi thaya omnual dona ma se Google Play Store le Apple's App Store a download thaya ni to don lo thunga India bi katan an block emo an remove emo thwai don ani apps manan khap zinga hian India rama kan man lar em ten omnual ani entirnan TikTok te India rama ma ani phone a TikTok install hrim hi makta doi zani velan oma chung zinga azat ve makta doi za chuan ur takin an hmang me kani hello le like te bigo live te po man na sat view ni ma se TikTok an phak lawani TikTok hi ni kumlam khan Madras High Court khan athu nei na huam chunga man a lo khap to a ma se social na ana sata wangin anuwa court thian thu azuk le ta ani India sarkarin China mobile application mana khap hi social pol an lo om ve boka application mangtang kai tu te an ni hlom application man khap zinga then khat phei hi chu kan man tangkai ti an ni hloma wangin a thlak na tur ngai tu a pot hi a thalo mo sarkarin application a remove tur hi ama atangin mipuya in hriat tir lok na omse tizonga aw chuak an ombokani sarkarin China mobile application mana khap chholai hian India rama information technology sectora sumron invest na saber chu China company te an ni loisi a India rama India mi ten sum dona an tran nan India mi emo India company te zinga dollar makta duai tel ron tho emo sumron invest du an ommang lawa China lam hian ha kan ron zona ni pa fomin foreign direct investment kalphung hnuaya India mi ten sum dona lian an din nan China lam company ten sum an ron tho na sa hle loisi ani chung zinga chuan Tencent le Alibaba te hi sum ron tho na sa te an ni a sang hi som panga sang hi som pakwa chunga China company Tencent Alibaba TR Capital le Hill House Capital ten Indian startup anti India mi te sum don bultan nan company din nana an sum ron tho sum an ron thap an ron invest hi dollar tluk le ding on panga point panga se tatlingani unicorn venture anti ramdang company te puina a India mi ten kan rama company andin company hlutna dollar tluk le ding on khatling chin ho somni pakwa zinga som paruk chu China ho sum tho atanga kalpui ani a India rama mi ho sa tak takan omlain Indian startup atan heng India mi ho sa te hian suman ren viau maya hei wang hian sum don a hak zau du China company te an ron lu na sat pha ta ani ole khati song kha tu na ta na video kan ngai thak le kan thlir ho the te chun ni le ta video tat le in lo ngai chang thau don nia